syudad, syudad sa dapitan, dagang kalingawa. Ala, lusog lagi mo tayo. Sila man, dugay kayo mo comment og part 2. Kamo man buday agi di. Ay, kailis ako tagad. Pero kayo, iwas na to kontra. Silag na! Asa? Kontra ta, kalug makan ako. Asa? Di isa ta mag-away ron. Ay naghagon. Kauban sa taron. Ano naman ka dire? Wala ka nadok na mo nga daw man eh. Nganong maduk man ko ninyo? Ano tawa mo? Saan katawan na to? Kami mo yung una mangutana nimo. Ano na una kagkatawa? Na-support naman gumini mo, di ba? Na-support pa niya. Oh, ni-support naman gumini mo. Ano nang tawa mo? Gusto mo makatigim? Kung ikaw lang, kulang. Wala kita ni oh. Awa. Oh my God! Mua, pagawas mo ah. Lagi pagawas. Wala man kuda, nasa tuo yung brilyante. Ha? Sa tuo. Ay, sa tuo. Sa tuo mo dito, no? Oo. Na? Wala ka kani. Wa ka nahadlok ani? Wa may kabuok? Wala mo kita ani? Matay. Kaya ka na to ni? Mura ba na kabuok yung brilyante? Mura ka speaking mong kita ni. Dagan na lang mo. お前はもう死んでいる。 Ay, hindi mo kaya. Dagan ta. Lah. Wala makasakasa lagi ka na to. Bruh. Lah. Nalagi ka diri. Asaman mo. Ala, sige dagan. Ajun. Lah. Sige, dagan pa. Matay. Kung sige tagdagan-dagan na ni. Ma-absent rin magyapon ta niya. Ano mas sige mong tagdagan-dagan? Nga pwede man ta mapawala. Ay uno. Hawid ako. Magpawala ta. Uy, nakatakas man. Sagdi lang, makita lang sa sunod. Yo! Shout out Pagawan Tabains, Beauty Aliman, Mary Pahi, Saint Salin Rodriguez, J.K. Manulong, ug shout out ni Roy Ludubisi ug especially ni Drake Sagario. Salamat kayo sa paniod to game. Shout out. Shout out sa Pawix team sa Sulangon National High School. Kay Kurt Gimiging, Heidi Makinay Avila. Shout out kay Jils Francis Ricamara. Shout out kay Jokes Monte de Ramos. Shout out kay Andy Princess from Diblahan sa Pakasibugay. O shout out kay Jed Cornelio. Yo! Shout out dahil kay Christy Saginsa Tulin from Gimputlan. Shout out ni Mumiga. Shout out kay Michelle Sanico from Uwawon. Shout out kay Mariel Sanico from Balao ug Sanico family. Shout out kay Dandan Garcia from Tubod Galas. Shout out kay Peach Saira ug ni Rose ug ni Maga. Shout out kay Cindy Me Sinyo of Tagilon, Dapitan City from Bernie Reyes. Kung kita tong gusto magpa-shout out, ay mo kaulaw, comment lang mo sa among YouTube channel kay dito ra mi mo para mo i-shout out. Kung kita po tong wala pa ka subscribe ug like, please subscribe our YouTube channel for more videos. Yo! Mga feeling on, feeling high class, feeling rich. Feeling hit suraan, bisag naong murag witch.